Yes, reka munyemerere nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze kuri mwese muri aya makuru yo kuri uyu munsi ku Ibendera TV. Turi ku wa gatanu tariki 8 Gicurasi muri mwaka wa 2026. Reka mbahe ikaze mwese muherere kandi bizere ko mukomeje kumererwa neza. Muri aya makuru rero munyemerere mbabwire ko tugiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Drone ya FARDC yahushije bamwe mu basirikare bakomeye ba Alliance Fleuve Congo 23 na mu bitero uruhande rwa leta ya Congo rwagabye mu bice byegereye umujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Amerika yasabye abaturage bayo kwirinda uturere dutatu tw'u Rwanda n'ukubera iyihe mpamvu. Ibi nabyo turaza kubirebera hamwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gace kitwa Ruaraba umushinwa amaze kwicwa ni mu gitero cy'abitwaje intwaro cyabereye ahitwa Ikisankara. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, umusirikare wa FARDC yafatanwe n'abandi bantu bagera kuri 13. Aba bombi barashinjwa ubugizi bwa nabi. Turaza kurebera hamwe ko iyo operasiyo yagenze muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hongeye kumeneka amaraso y'inzira karengana, abantu bagera kuri 2 ibishwe urw'agashinyaguro ni nyuma y'imirwano ikomeye yabaye hagati ya Wazalendo n'abaturage. Turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kugaruka kuri uyu mukoroneri witwa Gapanda wamaze gutabwa muri yombi. Ibyo rero bikomeje guteza urujijo. Turaza kurebera hamwe zimwe mu ngingo zigera kuri 2 zikomeye cyane abantu bakwiriye kumenya ku by'amayobera y'ifungwa ry'uyu mukoroneri. Turaza kunyarukira muri turi igitero cy'abarwanyi ba ADF. Amakuru aravuga ko hamaze kumenyekana ko cyahitanye abantu abarenga 15 nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagiye gutakambira European Union ngo ifatire ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbabwire yuko twinjiye makuru ku Ibendera TV agezwa ya masaha. Nge nitwa Mukada. Niba amaze kugera hano nyemerere unkorere like, uraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV nkundire unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Mwese mbahaye ikaze. Ni munyemerere rero mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito. Akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguha inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabatswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi ishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda. Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Alright,
ati yitwa muganga Nzito avura Nyabingi n'imitsereko. Nyabingi urayizi? Hamagara iyo nimero rero ubundi bagufashe. Reka unyemerere twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye rero agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka nkwibutse ko ari amakuru akomeye cyane udakwiye gucikanwa. Niba wamaze kugera hano rero nyemerera unkorere like, niba uri mushya hano ku Ibendera TV nyemerera unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Drone ya FARDC yahushije abasirikare benshi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu bitero byagabwe hafi y'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku mugoroba watambutse no kuvuga ku wa kane tariki 7 Gicurasi muri uyu mwaka zagabye igitero gikomeye hakoreshejwe drone, bakaba bakigabye mu bice bya Muja ni muri teritwari ya Nyiragongo hafi neza y'umujyi wa Goma, ahari abasirikare ba Alliance Fleuve Congo 23 gusa ariko abaje kurusimbuka mu masaha y'isa 7 z'igicamunsi cyo ku munsi w'ejo nibwo bivuga yuko iki gitero cyagabwe ndetse urusaku rw'ibisasu biremereye rukaba rwongeye kumvikana mu mujyi wa Goma. Amakuru agera kuri Ibendera TV aravuga ko iyo drone yaturutse mu bice bya Rugari ikaba yarigambiriye kurasa ku basirikare ba Alliance Fleuve Congo 23 bari ku burinzi gusa kubw'amahirwe nawe yigeze yica cyangwa ngo imukomeretse. Ku munsi w'ejo kuwa kane kandi ingabo za leta ya Kinshasa zarashe mu gace ka Karenga ho muri teritwari ya Masisi nabwo zikoresheje drone zica abaturage benshi nkuko Bwana Lawrence Kanyuka vugira Alliance Fleuve Congo 23 yabyemeje abinyujije ku rukuta rwe rwa X. Kuri ubu hari impungenge z'uko ibitero leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje kugaba bikomeje gukaza umurego mu bice bitandukanye Alliance Fleuve Congo 23 igenzura, bikaba bishobora kongera guteza umutekano muke ku baturage ndetse no kubatwara ubuzima. Uyu mutwe mu matangazo maze iminsi isohora no kuvuga Alliance Fleuve Congo 23 imaze iminsi isohora amatangazo avuga yuko bakomeje kugabwa ibitero mu bice bagenzura, ibitero bikomeje kugabwa bigambiriye kwica abaturage. Icyakora uyu mutwe urizeza abaturage ko ugomba gukora ibishoboka byose ukarinda abaturage. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 kandi barongera kwihaniza leta ya Kinshasa bayiha gasopo ndetse bayibwira yuko mu gihe ibitero bikomeje kugabwa mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23 nayo itazigira iceceka cyangwa se ngo yifate mu mifuka ireberera abaturage b'Abanyekongo abarimo kwicwa umunsi ku munsi. Bakunze ba Ibendera TV ni munyemerere dukomeje muri aya makuru twerekeze no kuri inkuru nayo yikomeye. Ndongera kukwibutsa niba amaze kugera hano ku Ibendera TV unkorere like, wibuke gukora share usangize inshuti n'abavandimwe bawe ya makuru. Wibuke kandi niba uri mushya cyangwa se ukaba wari waracikanwe unkorere subscribe aho ngaho hakwande, wibuke no gukanda kuri ako kantu kameze inzogera kugira ngo amakuru ubutaha ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Nitwa Mukada, mwese namaze kubaha ikaze twinjiye mu makuru rero arimo kuvugwa hirya no hino ni ku Ibendera TV. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gusaba abaturage bazo kwirinda uturere dutatu tw'u Rwanda. Guverinoma ya Repubulika ni guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wo kuwa gatatu tariki 6 Gicurasi muri uyu mwaka yamaze gushyira itangazo hanze ikabisaba abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo mu turere dutatu tw'u Rwanda. Utwo turere n'utwuhe? Leta ya Washington mu butumwa buburira abaturage bayo bwasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo yasabye kwirinda gukorera ingendo mu turere twa Rubavu, Musanze na Rusizi by'umwihariko ku birometero bibarirwa mu 10 uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amerika yasabye abaturage bayo kugira amakenga mu gihe abari muri utu turere kubera ibyaha ndetse n'imidugararo. Yavuze ko
mu Rwanda hakomeje kugenda hiyongera ibyago by'ibyaha birimo ibito nko gukora abantu mu mufuka cyangwa kubambura amasakoshi ndetse n'ibyaha bikomeye nko gusahura, kwambura abantu hakoreshejwe intwaro zibakanga cyangwa kubakorera urugomo. Ku bijyanye n'imidugararo, Amerika yavuze ko muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo hakorera imitwe myinshi yitwaje intwaro, abasivile bafite intwaro ndetse n'ingabo za leta, aho bamwe muri bo bavuga ko barwanya leta y'u Rwanda. Amerika yavuze ko ubugizi bwa nabi bushobora kwambuka umupaka bukagera mu Rwanda nta nteguza. Kuri ubu yaba Rubavu, Musanze na Rusizi hose hashyizwe ku rwego rwa 4 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyiraho uduce tuba turimo ibyago byinshi. Washington yaboneyeho gusaba abakozi bayo bakorera mu Rwanda kubanza guhabwa uruhushya rwihariye mbere yo kujya muri turiya turere uko ari 3. Itangazo ryayo riravuga ko umuntu ushaka kujya muri parike y'igihugu y'Ibirunga cyangwa muri Nyungwe agomba kubanza kubona uruhushya rutangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere mu Rwanda, Rwanda Development Board. Abaturage ba Amerika bari mu Rwanda bo bagiriwe inama yo kutarwanya abajura igihe batewe, kwitwararika cyane nijoro, guhora bakurikirana ibibakikije no gutegura uburyo bashobora kuva mu gihugu mu gihe haba ikibazo cy'umutekano. Banagiriwe inama yo kwiyandikisha muri gahunda ya Smart Travel Arrangement Program ibafasha kubona amakuru y'umutekano n'ubutabazi bwihuse butangwa na ambasade ya Amerika. Amerika kandi yasabye abaturage bayo kugura ubwishingizi bw'ingendo mbere yo kujya mu Rwanda, cyane cyane ubukubiyemo ubuvuzi, kwimurwa byihuse mu gihe cy'impanuka ndetse no guhagarika urugendo mu buryo butunguranye. Iri tangazo rije mu gihe hari ubwoba bw'uko ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zishobora gutangiza ibitero bigamije kugerageza kwisubiza imijyi ya Goma na Bukavu. Izi ngabo zimaze iminsi zigaba ibitero hafi y'iyi mijyi, birimo ibyo muri iki cyumweru ibyagabwe mu kibaya cya Ruzizi ndetse n'ibyagabwe ku munsi w'ejo hafi ya Goma nk'uko mu kanya tumaze kubigarukaho. Akaba ari mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Karehe ndetse no muri Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikaba byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunze ba Ibendera TV, reka unyemerere nongere ngusabe niba wageze hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza, niwo musanzu ngusaba. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ndagusaba ngo unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane ibi bikora. Reka dukomeje n'aya makuru rero twerekeze muri Ruaraba. Umushinwa yiciwe mu gitero cyagabwe ahangaha, ni igitero cy'abitwaje intwaro kikaba cyagabwe neza ahitwa Kisankara. Ubwoba n'uruhagarara byongeye kuvugwa mu ntara ya Ruaraba nyuma y'igitero cyitwaje intwaro cyahitanye umuturage w'umushinwa ni mu gace ka Kisankara. Nk'uko amakuru yatangajwe na abaherereye ahangaha bivuga ngo iki gitero cyabaye mu buryo butunguranye, aho abantu bitwaje intwaro bagabye igitero kigahitana uyu mushinwa wari uri gukorera ibikorwa by'ubucuruzi ahangaha muri aka karere. Amakuru avaho ibi byabereye agera ku Ibendera TV aravuga ko aba bagizi ba nabi binjiye bafite intwaro bagatera ubwoba abaturage ndetse bakarasa amasasu menshi imbere yo kwica uyu muturage w'umushinwa. Hari amakuru avuga ko abandi bantu bashobora kuba abakomeretse bikomeye cyane muri iki gitero, nubwo imibare nyakuri itaramenyekana neza. Kisankara ni kamwe mu duce two muri Ruaraba gakorerwamo ibikorwa
byinshi by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho hakunze kuba abanyamahanga cyane cyane abashinwa bakora ibikorwa by'ubushoramari. Iki gitero rero kikaba cyateye impungenge zikomeye mu baturage ndetse no mu banyamahanga bakorera muri aka karere, cyane cyane kubera ko ibikorwa nk'ibi bikomeje kwiyongera mu bice bimwe na bimwe bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikungahaye ku mabuye y'agaciro. Abaturage baravuga ko umutekano ukomeje kuzamba, aho hari impungenge z'amatsinda yitwaje intwaro cyangwa amabandi ashobora kuba ari inyuma y'ibi bikorwa. Kugeza ubu inzego z'umutekano ntiziratangaza umwirondoro w'abagabye iki gitero cyangwa icyaba cyihishe inyuma y'iki gitero, ariko iperereza ryo ngo yamaze gutangira. Ibi bibaye mu gihe ibikorwa by'umutekano muke bikomeje gutera impungenge mu ntara zitandukanye za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu duce dukorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bakunze Ibendera TV munyemerere dukomereze aya makuru i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkubwire yuko aha ibintu byongeye gufata indi sura. Ndakubwira yuko ubu tuvugana umusirikare wa FARDC yafatanwe n'abantu 13 ni mu mukwabo ukomeye cyane wabaye, hanyuma aba barashinjwa ubugizi bwa nabi. Shiti wawe dukurikiye wamaze kugera hano ku Ibendera TV, ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru nyemerera nongere ngusabe ni wageze hano nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugize ku Ibendera TV, ndakwinginga ngusaba ngo nkorere subscribe. Nkeneye abasubscribe benshi kuri uyu munsi, rero mwese mutari mwabikora mungirire neza mubikore, muraza kuba mugize neza. Polisi y'igihugu muri Kinshasa yeretse itangazamakuru abantu bagera kuri 13 bakekwaho ibikorwa by'ubujura n'ubwicanyi byari bimaze iminsi biteza umutekano muke n'akavuyo n'akajagari mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aba berekanwe rero harimo n'umusirikare w'ipeti rya koporo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nk'uko amakuru abivuga, aba bantu bakekwaho kugira uruhare mu bujura bwitwaje intwaro no kwinjira mu ngo z'abaturage nijoro bakiba amafaranga, bagasahura amatelefone n'ibindi bikorwa bitandukanye by'agaciro. Polisi yavuze ko iri tsinda ryafatiwe mu bikorwa by'umukwabo bitandukanye byakozwe nyuma y'iperereza rimaze iminsi ribaho. Bamwe bafatiwe hamwe n'intwaro zabo ndetse n'ibikoresho bitandukanye bakekwaho gukoresha muri ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Mu bafashwe harimo kaporari wo muri FARDC, nubwo amazina yatigeze ashyirwa ahagaragara. Bikaba bivugwa rero ko uyu nguyu nawe yamaze gufatirwa muri uyu mukwabo ukomeye cyane wabereye ahangaha. Ibintu rero bikaba byateje impaka nyinshi mu baturage ba Kinshasa. Bamwe baribaza uburyo abantu bo mu nzego z'umutekano bashobora kwivanga mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bene aka kageni. Polisi yavuze ko aba bakekwa bagize uruhare mu bujura bwabereye mu duce dutandukanye twa Kinshasa, cyane cyane mu bikorwa byo kwambura abaturage no kwinjira mu nzu zabo nijoro, ubujura buciye icyuho. Abaturage bo muri Kinshasa bakiriye amakuru neza, bavuga yuko hari amakuru meza cyane agaragaza ibikorwa byiza birimo gukorwa, ariko kandi basaba yuko ibikorwa by'ubujura ngo byari bimaze iminsi biteza ubwoba bwinshi aha muri ibi bice byakomeza guhashywa, aho rero ngo ari ibikorwa byabaga cyane cyane mu masaha y'ijoro, aho bamwe bavuga ko batari bacyumva batekanye mu ngo zabo. Ubuyobozi bwa polisi aha muri aka gace bwatangaje ko bugiye gukomeza ibikorwa by'imikwabo byo guhiga abagizi ba nabi no gusenya amatsinda y'abajura akomeje gukora ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage. Ibi bibaye mu gihe Kinshasa ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke birimo ubujura, ubwicanyi n'udutsiko tw'abagizi ba nabi bakoresha intwaro mu kwiba abaturage, kubasahura, uteretse
ndetse no kubiba ndetse no kubica. Reka nshuti dukurikiye nongere ngushimire wewe wamaze kugera hano ku Ibendera TV. Ndakwibutsa niba wamaze kugera hano nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwa mbere ugeze ku Ibendera TV nkore subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nyemerera rero mikrofone ya Ibendera TV tuyerekeze muri teritwari ya Walikale, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire yuko muri Walikale hongeye kumeneka amaraso y'inzirakarengane. Abantu bagera kuri 2 bishwe urw'agashinyaguro nyuma y'imirwano ikaze yateye umujinya abaturage, gatuma batana mu mitwe hagati yabo n'abarwanyi ba Wazalendo. Kugeza ubu tuvugana agace ka Walikale kongeye kwibasirwa n'urugomo rukomeye rwahitanye abantu bagera kuri 2, undi umwe arakomereka bikomeye. Ni nyuma yo kutumvikana kwabaye hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'abaturage bo muri aka gace. Nkuko amakuru agera ku Ibendera TV abivuga, ibi ngo byabereye muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, aho amakimbirane hagati y'impande zombi yahindutse imirwano ikomeye yarangiye havuyemo impfu n'imvune zikomeye cyane. Amakuru avaho ibi byabereye aravuga ko ikibazo cyatangiye nyuma yo kutumvikana hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'abaturage, mbere yuko ibintu bihinduka imvururu zirimo gukoresha intwaro. Abantu 2 bahise bahasiga ubuzima, mu gihe undi umwe yakomeretse bikomeye ahita ajyanwa kwa muganga. Iyi nkuru yongeye kuzamura impungenge z'umutekano muke muri Walikale, agace kamaze igihe karangwa n'ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro n'imirwano ihoraho hagati y'impande zitandukanye. Kugeza ubu abaturage baravuga ko bakomeje kubaho mu bwoba, cyane cyane kubera amakimbirane akunze kuvuka hagati y'abasivile n'abarwanyi bitwaje intwaro abari muri aka karere. Kugeza ubu kandi aba baturage baravuga ko ibi bamaze kubirambirwa, bityo bakaba bavuga ko batangiye kujya bihagarara ko bakaba bafashe icyemezo cyo kwirwanaho no kwirwanirira, mu gihe n'ubundi bakomeje gushinza uruhande rw'ubuyobozi kuba ntacyo rukora kugira ngo rubarwanirire. Hari bamwe muri aba baturage rero basaba ko ubuyobozi bwa leta n'inzego z'umutekano bafata ingamba zikomeye zo kurinda abaturage no gukumira ibikorwa by'urugomo bikomeje gufata indi ntera muri Walikale. Kugeza ubu nta tangazo rirambuye rirajya ahagaragara y'ubuyobozi bwa gisirikare cyangwa ubuyobozi busanzwe kuri aya makuru, akaba ibi ari na bimwe mu birimo kurakaza abaturage, mu gihe bashinja uruhande rw'ubuyobozi n'igisirikare kuba bakomeje kwifata mu mifuka, mu gihe abaturage bo bakomeje gutakaza ubuzima ahangaha. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze mu yindi nkuru nayo ikomeye cyane. Nakubwiye turi makuru hano ku Ibendera TV, nta kandi ushobora gusanga amakuru yizewe kandi yacukumbuye. Niyo mpamvu rero ngusaba niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV nkundire nkore like, uraza kuba ugeze neza. Ndakwinginga ngusaba kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV cyangwa se usanzwe dukurikira ariko bikaba byari byarakurenze, birumvikana umuntu ashobora kwibagirwa. Niyo mpamvu ngusaba ngo unkorere kuri ako kantu gatukura, urabukoze subscribe ku Ibendera TV, wibuke no gukora kuri ako kantu byegeranye akameze nk'inzogera, kugira ngo butaha amakuru ku Ibendera TV agiye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha, ahubwo tujye tuyakoherereza. Reka nkubwire yuko ubu haravugwa amayobera ku ifungwa rya Colonel Gapanda. Umuryango we watangiye gusaba ubutabera n'ubutabazi bwihutirwa. Umuryango wa Colonel Gapanda watangaje ko hangayikishijwe bikomeye ni ifungwa rye rikomeje kuvugwaho byinshi ariko rikaba rikiri mu rujijo. Uyu muryango urasaba inzego zibishinzwe gutanga ibisobanuro byuzuye no gutanga ubutabera kuri uyu nguyu. Nkuko amakuru abivuga, umuryango wa Colonel Gapanda avuga ko kugeza ubu utazi neza wafungiwe, ubuzima bwe uko buhagaze ndetse n'impamvu nyakuri zifungwa y'ibintu bavuga ko bikomeje kubatera impungenge zikomeye cyane.
abo mu muryango we bavuga ko hashize igihe kinini humvikana amakuru atandukanye ku ifungwa rye, ariko nta rwego rwa leta cyangwa urwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruragira icyo rutangaza ku mugaragaro ngo rusobanure icyo uyu musirikare ashinjwa cyangwa se aho dosiye ye igeze. Ababo mu muryango w'uyu mukoroneri bavuga ko kuba umuntu afungwa mu buryo budasobanutse kandi umuryango we ntumenyeshwe amakuru yibanze ari ikibazo gikomeye ku burenganzira bwa muntu ndetse no ku butabera. Amakuru akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga aravuga ko ibintu bitandukanye ku ifungwa rya Koroneri Gapanda byamaze kujya hanze, harimo abavuga ko ngo yaba afungiye ibikorwa bifitanye isano n'umutekano cyangwa politiki, ariko kugeza ubu nta gihamya cyangwa itangazo ryemewe n'inzego zifitiye ububasha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rirashyirwa ahagaragara. Umuryango wa Koroneri Gapanda usaba ko hakorwa iperereza risobanutse hakamenyekana aho afungiye, agahabwa uburenganzira bwe nk'umuturage, kandi ubutabera abo agomba ngo gukora akazi kabwo mu mucyo kugira ngo niba uyu aregwa ibyaha bikurikiranweho nibimuhama ibikanirwe, niba arenganwa kandi nabwo arekurwe. Abasesenguzi baravuga ko gukomeza kuba mu rujijo ku ifungwa ry'abasirikare cyangwa abanyapolitike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora gukomeza guteza impungenge abaturage no gukwirakwiza ibihuha bishobora kuzamura umwuka mubi n'amarangamutima atari meza ku ruhande rw'abaturage. Kugeza ubu nta gisubizo kiratangwa n'inzego za gisirikare cyangwa ubuyobozi bwa leta ya Kongo ku busabe bw'umuryango wa Koroneri Gapanda, ariko ikibazo cye gikomeje kuvugwa cyane mu karere ka Minembwe no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bamwe rero bakavuga yuko uyu nguyu ashobora kuba azizwa kuba yafite inkomoko mu Minembwe, bakabiheraho rero bavuga yuko uyu akwiriye guhabwa ubutabera bwihutirwa kandi bwuzuye. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, turakomeje n'aya makuru ku Ibendera TV. Ndakwibutsa ko turi makuru agezweho akura aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada, ndakwibutsa niba amaze kugera ku Ibendera TV ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza, wibuke gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe bawe. Niba uri mushya ukora kuri ako kantu gatukura subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Aya makuru ni munyemerera mikrofone tuyerekeze muri turi igitero cy'abarwanyi ba ADF. Amakuru yagera ku Ibendera TV aravuga yuko cyamaze guhitana abantu bagera kuri 15 bose. Ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 7 Gicurasi muri uyu mwaka abantu bagera kuri 15 bishwe urw'agashinyaguro ni mu gitero cyagabwe n'inyeshyamba za ADF ahitwa Ibiakato, ni muri santere y'ubucuruzi herereye muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko abagabye iki gitero ku munsi w'ejo bakigabye mu mujyi wa Biakato, bakigabye ku manywa y'ihangu bituma abaturage bahunga abandi baricwa. Umuyobozi w'akarere ahangaha yavuze ko ingabo zakurikiranye abo bagabye igitero. Iki gitero gitunguranye cyahungabanije umujyi wa Biakato, ubwo abaturage bari barimo kujya mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi nk'uko inkuru igera ku Ibendera TV bivuga. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko itsinda ry'inyeshyamba za ADF zaturutse mu majyaruguru ya Biakato zigatera santere y'ubucuruzi mu gihe cy'imvura yoroheje, zitangira kurasa amasaso menshi mu byerekezo bitandukanye, bityo rero ubwo buhita bukwira mu baturage ubundi nabo bakwira imishwaro. Amakuru akomeza avuga ko mu kajagari kenshi kakurikiyeho aribwo abaturage bagera kuri 15 bishwe n'aya masasu. Abaturage benshi kandi bahunze, cyane cyane bakaba barahunze berekeza Imakumo. Kugeza ubu ibintu bikaba byongeye guteza impagarara n'ubwoba bwinshi ku baturage baherereye ahangaha. Abaturage rero barasaba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutabara no gushyiraho ingamba zifatika kandi zikomeye zituma abaturage bongera kwizera
umutekano wabo muri aka gace. Eka unyemerere twerekeze amakuru mu yindi nkuru, ni inkuru ikomeye cyane rero, ni inkuru igaruka ku kuba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abayobozi bayo ubu ngubu bagiye gutakambira European Union ngo ifatire ibihano ingabo z'u Rwanda RDF, nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika zifatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF zigishinja kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu abayobozi b'iki gihugu bakomeje no gusaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU gutera ikirenge mu cy'Amerika nawo ugafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ni muri urwo rwego rero ku munsi w'ejo bundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu ntabwo ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ahubwo ni Minisitiri w'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yitwa Patrick Muyaya, yerekeje Buruseli mu Bubiligi aho yabonanye n'abayobozi batandukanye mu muryango wa European Union, aherekejwe na bamwe mu bashabitsi bazwiho kugirira urwango igihugu cy'u Rwanda bakagirira urukundo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byabereye Buruseli mu Bubiligi hari icyicaro cy'inteko ishinga amategeko y'Uburayi, biba hagati ya Minisitiri Muyaya na Hilde Votmans, perezida w'inteko ishinga amategeko ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi na Afurika na bagenzi be ku bijyanye n'aho inzira yo kugera ku mahoro igeze n'uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X kuri uyu ni kuwa kane ku munsi w'ejo, Minisitiri Muyaya yagize ati umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugomba gutera ikirenge mu cya Leta zunze ubumwe za Amerika nawo ugafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda n'abafatanya nacyo mu byaha bikomeje gukorerwa abaturage bacu. Ni amagambo yatangaje. Yakomeje kandi asaba European Union kugira uruhare runini mu gushyigikira ingufu z'ubutabera ndetse n'ikurikiranwa ry'amabuye y'agaciro agurwa mu buryo butemewe n'amasosiyete yo mu Burayi. Patrick Muyaya akaba rero asaba ko European Union yafatira igisirikare cy'u Rwanda RDF ibihano nyuma y'uko ku itariki 2 Werurwe muri uyu mwaka Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano RDF n'abayobozi bayo barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Rukika Rusisi ndetse n'umuyobozi w'ingabo zo mu mutwe udasanzwe Brigadier General Gashugi Stanislas. Amerika ishinja RDF n'abayobozi bayo gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwana ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro warwanye ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo risubiza kuri biriya bihano yasohoye yavuze ko kuba ibihano byarafashwe byibasira uruhande rumwe mu nzira y'amahoro mu buryo budakwiye, bigoreka ukuri ndetse bikagaragaza mu buryo butari bwo imiterere nyayo y'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shiti bakunzi ba Ibendera TV rero ibintu bikaba bikomeje gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Unyemerere nkubwire yuko kugeza ubu amakuru ku Ibendera TV tuyasubikiye ahangaha, ariko mbere yo kuva muri studio unyemerera nongere nkwibutse niba amaze kugera hano ku Ibendera TV unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkorere subscribe. Nitwa Mukada, ndabashimiye cyane mwese abagize uruhare muri aya makuru, abakoze like, abakoze share, abakoze subscribe,
mwatanze ibitekerezo byanyu mwese mukomeze kuza mutwandikira ibitekerezo byanyu turabiha agaciro ushobora no kutwandikira munyuze ku muyoboro wacu wa WhatsApp nakamenyetso ko biteranya 257 917 nimero ushobora kuyikoresha niba wifuza kwamamaza wayikoresha niba wifuza gutambutsa ubutumwa butandukanye wayikoresha niba ari igitekerezo watwandikira niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV watwandikira niba wifuza gutera inkunga ibikorwa byacu nabwo wayikoresha ibintu bikagenda neza cyane. Reka rero mbashimire mbifurije kugira umunsi mwiza bari mu kazi muhaye kandi muronke mwirirwe mugire umunsi mwiza.